ya malo soifua malo langi ma whaakaro whaku i le suafa mang malo lo kakori o Yesu Keriso. Ia le ale ko iska ko whaakaro wha masangi wha ngo ia wakako loa pa ia o Samuele whaiunga au kala inga i seisi le ai vivia ia le kakala ko kako pokalame ia usus kako pese au a whamei o le fia inga pese ia o pese la le au kang whaiuso e sa ko kele ise le whaalongo ai pe nga whaalongo ai mua ai o le pese le fia kele kinga alma ko ainga i le mungkwai sina ia whaiva ne mia o langa ese ale fia ususu ale la kang ususu kwa yung whailangit fo langor kinga ia ai mangkua pe Tafia alu ise ainga olo oyai le pafalo male aila olo taalo male anetelo pe sea o falongo ina se upue maua lo fia o aso uma e puau ai o le langi ai ngae o atu maunga male aila olo taalo male anetelo pe sea o falongo ina se upu e maua lo fia o aso uma e puau ai o le langi mai tafia alu isi ainga e mau ai le fia o lo iai le antelope o lo iai le pafalo man antelope ia po le alope man pafalo o punga le pese sen manga o po pese fia alu isi ainga o lo iai le pafalo man antelope e fia mau ai se upu fia le makanga o fia manga ia o po pese ia va o punga le pese le wa makai kako por kalame ngias mal por kalame le wo so fa nga ko pese del fa ngo nga vat momo pese del fa ngo penga awanga ka por kalame ko la ya o manga e fa ko por kalame na le mi fa la por kalame ya por kalame ya o la ka ko e va ili il proke kila le ka ua le proke kila fast le ka ua ngi o valeli maka u fo i ese le 2 million lo proke kila ale fast le la ko fa ua ai le proke kila le nga fa lo inga fo o le a fai va le lua lo inga la ko du fa o valele longa winga o le siva nga le anga kau al fast e kau ki o ke kau sai ili pe fo yon ka ko sai ili fo i anga kau fo el HRPP e pe ko fa malu do ko HRPP e te fa o pico kasi o ia mama lama fo ia o anga kau ia van fa fa o le SUP o le HRPP o le fast kau dia e kongi mai du mai kangaka o le ala mea kangaka fai e o foi kangaka ia fai ngina ko sai di dinga e le fa pea e kongi mai ia ngofo le fa pea o kangaka ma lu fa pea ia o malo ku ia ma fa pea yo e le uma me uma e fa pea nga ia ku ke mo kalasi wa ku ke mo kalasi e a mai lu ma anga va kau ia nga ho le ku kangaka le ku o sapota sa le HRPP o sapota sa alfas o sapota sa SUP mai siavan o fai la ko se suenga nga mai fai la mala ko viu iduma male mea laua wo ia le la ko se suenga ai le fa pea e fai ai o la wa ia nga vakau ia ava nga fai ka kasi au se suenga ia ale mamando la ku anga la ku kem kalas
ele fa pela ala fo mai luma o nga mumusula ia e fa ringi mangako kan kala kele ai sea anga ka kau o kan kala kele le palo ka ia suyo o aku ngu mai kumalo ka kasi ko ngu pale menge e fai masao o kumalo ka kasi ele fa pela e kongi me fa pela ia anga baka ia nga mumusula ia o le fast mumusula supi mumusula he pipi e o kanga ka e va ini fa indak so enga ai e o pongi sala la ku o le silinga a fa pe ma le ya kanga ka e mama lama le me ka upor kiki mama lama o ka ko ku ele se fa komingisi o le ka ko ku o fa kim kala longa winga e ai ya kanga ka paloka yo ai fai la ko susu a o mai ala ko ngia kula ko fa pe ele fika le anga va le ta pipi ele fa ele kali anga ma ko le anga va le al fast air anga o kanga kanga o le fai filinga mo sui o ko ngol palmen ya mama lama le ya awanga e pe ya funga de ele me ko fa longa inga kalinga funga e pe e kongi mai luma anga vakau ai musula ia sivang e o kanga ke fai su enga ila ko anga vakau maka udia foi pe anga vai aku wa onga uma kanga ko le ku ie e ko fusia maka udia afa pe ke insingia e ki den fainga sau fai ia me al palama a foi ke palama e ki le sau fai ia me kau fa erkisi a fai fo kise ele vai nga sa fai me ka fa so kus yo la si la fia le e ko wa ka mala ko ka ai fo ka en fa nga la ka ngo men la ko la fo la ko ma pa e ka ngo men la ko ile general knowledge fo nga le kusa nga la ko ma anga fo nga le i me ka kas but a o kule nga o ku loko ma va ili uma ku loko ma kango mai uma feta si kongu ma me e faila o esa ili nga ngaka ia lawo ma fayonga o femi ia o ngala esa ma ngaka mlonga ma ka ule fo me ko ke ngaka e de ngaka o ka khosu e nga o assessment ar ngaka ia it's like o opinions ele fa pe o fa maong ia pe ka mawenga se fa unga kankala kele o le fa asoa fo ngi pokalami ele fa pe o fa asoa ku inga ia ko fa ko singa ka po il va nga fa e o ye o le ka mo fai e ka kala i kua ia pro ke ki ka ai mai duma ma ka u dia fo ele mama la ma ka ka so ka ko ia me ka opolo ki la ki polo ki fiololo e ma polo ki la po le ka ko isu la po ka ki ia isi anga vakau le kai kanga ko kusa ia le hita pipi le sup e male fast pe ole kola o pepe o fai lele o kinga mai kanga o faonganga ka maiki o me ai ka maiki o pensiona asia anga o menga la ka sia uma la va ai ya ele la se me ka ke e ado i for ngi pokalami e songa pa ia awa le ago e mangingo na o menga ye ka ke ba ye mo cash e faonga le cash se ima ka kula i se ka pokalami e va i leila le winga o la fam kalanga kiling o fai inisio ka o le short term ma le long term si ka ko kala la me ka o strategic management maka ko ka ke va ai o le ale me ring o fa ko so o le strategy e effective and efficient ka o fa ka ko penga e ese me ka o le strategy ele fa pe ka o strategy o le menga lo e ele strategy e weak e ele strategy fiololo ai fola le strategy effective o le winga la ngal fa makalanga po kana ningi e le fa pe o strategy e put in place effective ma yo e kama ile works e vai e kama fiololo ai fola kama e le effective le fa po kana e le fa pe la anga va ka mai kongi mo mai duma e fa pe effective uma and efficient ele fa pe fola anga va kaule kama i fa pe fola ya
short and long term uma ei le ei me ka o kero ka vakris pokala me live si da fia kero ka mo indicators on measurement of performance e measure performance o strategy ka kasia po fe o ngai loi po fe le strategy lai e week o fe le strategy lai on fa afiolo ia markama effective and efficient e ila ngai tools nga mo indicators for tools ele fa pela ni me unga ni kan ko mai ni me funga le ongi kukalaiva po ni era fa ngotus o me nga test le strategy le put in place pe vai a week pe fio lolo pe effective test kula or come effective and efficient ia or kama la nga strategy la e kama fa nga ai sea anga elai effective it works ele se kanga ke de faisa business pe de faisa me ai faia kunga kanga test kunga ia strategy se le put in place ola e feio vai um fio loloisi ai ave uma e ave anga me lai effective and efficient e me vanga o vai koi akala ngolo i me economics me ka strategic management onga ese lo general knowledge markanga ia longa ia ko mai me ka strategic management e ku fakase i menga male economics ia o ngala fakase masinga background ka accounts o ngala ku fakase do o nga mai lo reka ako o reka langa e iwa fai mai ja ala la ka ia de fai ngala assessment o vai nga ka fakaka koi mo ila ko funga le ole e kala ngocheno isu ya ai ole sika pukula no la aula kulo e kala kulo lai ko le testing o men ia lengo peon ka wa ia fakase mai umo offectors umai e ko fakasi e take into consideration fai ele o lawa ia assessment ale pukula me ia ko klei doma na ko kai dum ele fa pe va kulon fa pe mai lo e ma nga ia la o la take lo la kama le ko kai dum ia mursi da fia kanga ka ia ngol fo lo kanga ia fa un la ko assessment e fu ila uia assessment wa ba yo ngai lo la ko po fe me e fai al fe me le ko fai o me la nga e ka o le ko mo ki mo kalas ia ele apia funga de pe fa lo mo ngisi funga de ia e fa pe o kakango fa ia kuia ia nga va ka o ja pipi pe fa nga va ka o fast po sup ia fe kai la ia oi ia fe kai o le ka ko o le kem kalas e pa wa me ia e fa keke awangi i fa ka me nga ngas kamari angos kanga ka e awangi fa nga se upu malosi awangi e fa se upu wa ile fe kawi ile ka fe nga i fa kulo wale nga fa ku fongo e fa nga le se uso kanga e a fa longo fo ile po kala mi kan nga makanga ka umkengi ile ya me se kamari angos kasi no fa nga ngi po kala ai sia nga ole la ku nga po kala mi nga ole i ai ile i ko no loko e fa aria lo bloko ile mlo ma fa ile me like ke lo e ka ka un fa aria ku kanga e a ngua ma se fefe ai le fa pia o me fa aria ko o me e se la paseng o le ka ko e fa ka ko i do longa me ka o i do longa o assessment la wa si la fier ko ke do da ko fu e wa o inga ia va e fai mo scenario fo ngare assessment no mo scenario nga dua scenario nga ko scenario nga fa ia nga mai la ia fili po fele scenario o me ia kasi dua ko fa e pic ia nga ora fa ka e fa pe nga fingo o ba ai va pe e fa fo bro ngi se va pe o la ko kan va pe mai o la po kala me le anga o la po kala me e fase se kan ka le voy ese apatuna le go fa ese apatuna ese fo ya assessment e deva pe fo wa family
il fast dia sau malako anga va ka fa pe mai sau akoko anga fo la kanga kai la assess ma fai fo la nga yesu anga va ka fast ya la ka fo ya mai nunga malanga va longa finga ngalo le kanga ka pe mai ya fast ile pa lengi ko anga va ka ya ole finga ngalo kanga ka fa ai se anga le ko kongi mai lume kanga ka anga va ka fa no kanga ele fa apenga kongi mai kua se pupungi anga vaka nga ngai kua ole leo mai numa fola mai anga vaka wi ma ko va nga fa fai ole ala me fa kanga e lo kanga sai idi po be mon mai fo le si tar pipi mala ko anga vaka kongi mai numa ifa apea ole ala me fa kanga ko ole ku o sa mo ku kalas e fo la ko sai idi pesa o me ya kongi mai numa nga fa hali fo le la ko finga ngalo ole aku ngu ke kalas mala ku e mama lama deli ama malama le ka ko malama ka ko i se fa so al pokalan ole le fo nga ai ja lo ko ma fa so ko nga yo ko ka ko fa pe ko kusa uma kanga ole ase poko si da fia se me alo fa le o fo aka ko kai ko kas uma ka ke fa ye o punga ne awa ka ke fa ye ki uma fi ai ka ko fikala awanga ese foi kanga ngofo mai ko kalangoa me le chino knowledge ai kalangoa kula le o lau field le mele me ka economics i me ka management i ama me ka part accounting fa penga ese foi lo langonga ngala kalangoa mai kanga le chino ai ke musula ke al ko in teacher anga fa kanga nga kadia se longa la ki fa sa nga le malisoi kanga ka same ya le ko nga background ya pe fa lang asal fa ile kise I sa wa ki kida ku ile kanga fa ile kise le wa nga fa le sa lo fa pe okay aisa ma na la sa ole sa fo palama ya ki le palama fa pe nga sa fo le akan ngola le palama mal fa ile kise ya ele se kala la palama wanga kiri wanga me la e pakingol fa kis fa pe nga fu la fa kis il palama e se fo visit yo e fa pe nga so fuanga ai ka ko manko awa ka ken kamo fa yo ole ai ya ka ka orka mo lo sa lo konga e fa le wo lo finga ngalo e le ka mia se finga ngalo ska ka pos ai ya orka orka mi e fa ale lo o sa lo konga lo ya ai ya le limik e fo on sa ngora au den mali komisi e fa awa ka ke la fo upu masoa awa ka ke fa nganga nganga masoa aisa anga ko fo I mai nganga masoa nga ya oi nga e kuskusia ya me po ika fo o ke le kuskusi ma o fo awa fo ko ngol Facebook awa I dunga YouTube ke le never kusi se me fa penga aisa okay mo se fa se me kinga lo ko le fa penga fo di se nga e fa penga po klaki kusi le fo iskai ya me kan ngari fa ika ya aka kan le fa ka yo ko vale ko ma ika be ku pe ya ku lo le ngang le vale ya fa ya fa penga wo e ka kan o pe ngi vale ongo olla ko nga fa nga au kanga ka umang fai de ku kusa maka ku kusa ya ol kanga ka soi fu ai pa wal mia ese ka ko ma fo me fai pe ya le pour le fa pa different people have different perspective ese kanga ese fo ila ko perspective kanga ka ol me fo ngai fa ke kanga ka ya dungo ku pen fai lang la fo se wa ko ngai lo singa ka upu ngade ma ku ya lagi kasia kurowa or fainga nga ika le vave ka mo ya ale vave nga ese mo ngalo penga failangia e o inga o ma ku me fa ya ala me fa nga mia fai fo inga ingi sing kan fai fa le nga le ko sa fa le nga o ma ku o kire po pole aisa fai wo kari kong o la wa lima la wa o le tua nga lo kama lo kinga e fiula kanga ka langi fa kuskusinga po ponga po me la umai po ia me e fa le ngai like well their soul with God o nganga la we le o fa kasima le o nganga a fa le o le fa va le o fa kasima Yesu
pe ang fai mai o Paulo. Absent from the body, present with the Lord. Fai mai Paulo. E kai mea ke oke, e alu e seilo a nganga mai ro kingo, wha atasi atu maleri, i la kou e karikongi a kea, mea ngā kau karikongo ai. O le kai mea ke oke, o lo a nganga i leri. E le koe iso a nganga i ngofo kunga mau, e sea, o koe kui e su. The first resurrection of Jesus. Ngā liu ma koe kūre su, e sea, mang malo ngā ko mo kako uma. Me whangau kere popole, pe o ka ngaka fake pages, la au mai o mākua ngā, o ame ngā whai o mākua, o au, whaaleanga lo kolumra whangau, ia, ngā lo ka lofa iei, ai sea, ia, kilo i whai long kōrua manang whangau, mga i o ngā mākua, rengo ngofo i o ngā au kawha mo ngā duma, ia ngā longo ngā ringa, ia, kako kala ngoi me ngaka, kako ura, kakango, koe whaingai ko i mga i o mākua, maalisi mea, e lea ia se kongu i lalo la. Peke fia mama mai kua fake page. Ai reo o kau kingo aku. E ke fiu e ke lafi. Ngai soi le li i fo ia oi. Kau lia fo i, o le kau ki, o le li i le whakasi me kako i kain umor kako ora. O a me e le ilo koe mako maka, a la ke kuskusi lalo. A la soi e kule li, o la me kupu, me konga whai aku. E ke le ilo al kaini e koe kau ia koe, ia oi. E koe fiki mako whamakananga, e koe la vea, e koe mawhiki. Ngai ke ia leo wai mai whafose. Ai leise mea pe le profesa lo mai. Ke ia o po pelo lima. Ai ke le profesa lo profesa mafuinga pelo lima. Me foi nga. O ke le pole, a vai le ai ma se kongu. Ko wonge a su ya ku le kanga ia o profile le kanga ia lau mai. Ia ole ale me mau. Ia, fai mai Yesu, a fai le sango ang sala, kongi sa uma. Ia, mea ki wale a koe, ko ke fiu e fai o kala mai fai, pe fai o maku fai. Ia pore, o le ua fai ilangi kuri ngasi a, ai ngasa, ka ngalo alangi, ia, na la ua, mai walango mau mai kia sa, ia, mo kunga mau le o aya, a o nganga le mafuka maleli, pe a fa pea, ngakalia le i o la ua loko. Le ala me popole. O a me popole i kala lolang. I la ko umo mawhakia. I kala kankai whai koe fake pages i la ko makua malako ai. A kari kongu whapea o la ua saulu ka mam. Le angangolo ka mam lo ki ngalang. Le ala ngau i alapis. O la ua i ao le li. Ori le langi. I ka ngaka whaolainga. Me vanga ki di pole ria, wanga o kanga kaule ri, i re popole i mea ngā o le whaaleanga. I ko ke fiu e whai, nā ko wanga sala i makele ko wanga sala. I ka kongi ala sau maa. Di o kako woi vaenga ia. Ngā si koe kua lalo ka i au kou. I re whapia e, o pokala me mama. Si pe fudi mai kiki aku le polo, whakawa le vale kuloure nganga whaapolo soka. Kere popore ngal kanga kai pala ai me o faleanga e musse faleanga no kamari yang si me nga ringa me vai nga le olanga a fakir kanga kala manga fiesa we fa so fa sang pokame io ma ku fa langi pokame ile si pokame va pe e fa se ka kanga ka e fa pe o lo que sa fa se kanga di ai Ako fia su e mero ke kanu ako. Ako ole su o kero kalango ako ngi me pepelo mangi me o leo ke kalango ako i isu. O le ko kupu. Ma au ka ua foi se fan fa maru. Anga o ila ka o anga vakau a fa avan fa ufai. Longa au kalango anga vakau hi cha pipi. Ia ka o kalango anga vakau hi cha pipi. Ia ma li foi cha pipi o ko fi kai. Ia fi kai la ma ko kan kapalo ka lenga kongi mai ai ko anga vakau i fa la u lo mai. Longo winga la e mo ke fo la ma ko ia fa singa ma ko research la kiki ma ko va ai pe ia ama ko la unga fo ila e le kalia e o ko finga ngano. Ia o le leo anga mai i ka ngaka la ukele. Ai man ko ilo fale ngangas kamari ang o sesili o hita pipi i fa penga fal fast mal SUP o le kala ngola kili i vanga fa fa mana ko anga baka a fa pe ko ala la susu ngo mo mai iri ka ka me o ya mal susu nga o kilo fa ya ku le fast e awal fa ya o kilo fa ko le pipi awal fa ya o kilo fa ya SUP awal fa ya
o la wa so ngang ku ku dei kangaka ka ngo filo kangaka e so sang o le winga po so sang ngai kangaka e la e ko la ngang kala ki sila fia ilo kangaka lai ku ngu mafio anga lai fai de fai vol ka ku la ku mal mut panga la ki de ma lama isu fa al malo o le ala ka ko me ka un fa so ka ko fa so ye fala wo ikele ia maka upu kai kasi mga vakau mole sila fia ava ko ikalia ava ko ele mongi ia ava ko ai kelo tsika me pepelo me le ele ai e ama ole fe kalia ngaka na ai ole le la ka ko e pupu wala ka pu karame ia la ka ko lo ole polo keki le ale fast le ka wai e fai va lele e lua va lele ke le kupe ke le shareholder no ngo ko fa lima va lele e se ka ko la ye pe ang ofo ya ko isi fo ya anga va ka pe ngo va au linga mo mua ku ngama faila u ya su nga ya o anga va ka ri pipi anga va ka fo 2 million al fast e mo fo io o le la fila fo e va pe anga va ka la po le kan fa ye o fa so pe foi la o le au kunga ka kia mai e kaunga la ku nei a le wasui o le ka ku o le wafu ku e fai vai usu po le foi ska ko va ai of pros and cons ia me penga foi la le la ka ko e fai e porque kila le fast o le o va le le ka mo fai o me uma e me le me le ka mo fai ka ko la ia ya si mesti ngafai ya mo va ko fa me fia ya la me la ka ko fa ngongo ai ma ka ko o ya fia o por pese o le fia nga pese ya ai fa ngongo lo nga lo makasawa mo lo sa ngi ataki fa pokala me ma fa me ku ya pule ai ku si fa akili fa ka ko mengi ya mo fa me se viu so so ngi le mantisation de we yo o le sa ngi yo o le va ya ku ngi o fa nga so solo fa nga ko wafe ya ku pengi sila ya ngai mero va ku o sa du ngole o ye do nga va uma ka yo fa so solo fa fingi sila lima fa so solo se fu wa fingi ya pe fo se le ma u ya ma yo i vo ya o mai ya join me ko ngi me ko mengi ala mo yo view ye ai morin ingulor kofe le fu wai mai singa vai ye papa lenya penga e holi question papa lenya ingulor kofe malosi lo akul mas singa vai kongo e la ko ai ki al malosi kofe o se fu malo lenga ya sa udi chimang it kaya au ko ya le chimia yo malu lungi sila ya haru e ko lengi le chimi ngani si malosi lo kingo ngani ai fa kai ia kai ma fa mai ka ko wa ku la ka ko ka u pula o le polo ke kila le o va lele ka ko wo la mia e ka wa o fa ia le polo ke kila va lele mo mua o le alma nga onga ka ko ka kai kingi e ise va lele sa mo o ye koe kau ngofie ia le whiwa e o kankasa mo e kaimi o ngā lepe ua kasi le vaa lele ua monopolize ai ele e New Zealand ia le vaa leo ka kou mangi sila mea langa ka o monopolize ia pe ua kasi e kampangi o monopolize inga le makeki longa winga e kala ngolo le monopolize longa winga ua le eisang competitors longa winga ua pulea ia le kau wanga pasis pe ali lunga ali lo e pule ala ko le ai ma se fa ave lave awang nga oia o le ala ka kana nga o le mai nga mo muala nga le ka fisi sili mo fisi de kini pe ka kau nga fai se va le sa mo o me mo muala nga le o fa ka koi kau nga ka le pasis le wa ngi le ni sine awan kau nga e kau ka
e pule ale ni sini le halu lunga ma le halu lalo o pasisi a mesa la vai ke info ye ku pai ni fongokanga sa mo o sisi nga fua o le te wila o fonga e kalesia o me va penga maka ukia le halu lunga o ka pasisi longa winga la o leisi vaenga le e kawen ka ko vai e kakau onga fai se va ale le samo wa kakau nga fai se va ale le asamo me momuanga longa lua o lava se kupe whaanganga e whai ele waalele le asamo a wale ki whaalongo e kasi waalele e kolu se lau milionga le ua whaanganga e whai ele waalele le o me kongo ia ele fast ia la anka kousi le sire ma whaalongo longo o iai ia lea ke le ia le whaare kongo le whaanga le airways o iai longo so iai kaun kokongi ioi o lea lau whaalongo o man kokongi longo winga la o lewa kilia o le kule leinga o lewa kilia e whaafikai e fo i pokanami ioi whaafikai fo i le mai o le fast e iwa ele umala kausanga o lewa wadua nge le fast ma le SUP ai o le amakanga mai nga mangaya kelele lako aikia le mela nga ka ole strategy is very effective and efficient nga put in place ka ofi umalong na sa mo nga yai au ko fengilong ai pay le long pay mameya kili ako ai mameya o long ya va le sa mo e wis ngai donga winga la o lewa kilia ia long nga yai ai o le foi ngo fa longo o fa pe mai le sunga la au del maleko fa pe o lewa pa mai de kasi kesi mane dua anga i le fiku se lau milionga ia le lona samo ai va ai lola mai se sile ila inga le wani ma se lau le vale longo winga aku mai la il fai pokalame pe nga fa kia nga fa kause vale le se kasi ko se lau milionga o fa pere pokalame ioi o lewa lima se lau le vale wa mafaila nga fai se vale la samo esa ba pe fo nga fai akul pokalame ia mafai nga fai ni kakolong e lalo mai ile melai li mete ia long na samo a fa pe o kasi kesi mane dual e ngakai longa winga kau kire sidi aku idung e ngaka mai nga a fai la lewa lima se lau wa down mai wa fai la nga fa ko se lau milionga e fai e va ale le samo vai len maka ngofi le ukile le ongola o le kama fai nga effective le strategy nang fa nga le fast pay off loan ya esa fia ngai ma company va le la samo kan fai pay uma loan ya le nga ya samo la lan meloi tengo va ko le fa pe ele loan em fai nga ko loan ai me ngaka mai ele va pela ka ko e loan ku loan nga wa pa wa ele ka ai ka ma fai ai loan ol me o lo ka ko me ngaka mai loan lava lo ka lo full stop ka fi ala me fai nga do nga kongkongi kongkongi o me nga ka wa nga le lei fuwa nga mamau pe ang fa nga ka o transparency accountability mar code governance o me fuwa le lei ma por kalame ma plan fuwa le lei inga ia saunga le mu malava le mea kua ia sa mo o le vaila le por kalame e maka ngofi kedi o le mena le kakawai nga fai se vale el vanga lunga o lai ai le kupe pe o lai available le fan en fanga fa kupe la wo ai on fanga lo e fa kupe il kurse la le million o vale kas mo molanga ka ko ko la ile si vanga em ha fu wai foi on manga o mia se vale le manga ko foi wa ko akele ia
o ese ia vai ke mi o kanga ka sa mo ke ni ese ku pe mar ka ma wan ke lua kala ngongi ngi sinangi ka ya o va ya ku Facebook lo ku mai sa mo wa ke pe la ka va ya ku lo o fai mai sanga ngal wenga sa mo anga ngafi ai ke ingi o ku mai le vave le ngi mo kanga ka o vave o fi wa kanga ya o mau ku pe ai o mau ku pe fa nga o pe ya me fu le fe o inga le fe o inga ma le ku o le ke le fo nga o ku pe o le ko le ki ma o inga el kampangi va le ka ko ai nga le va ngi no winga ia lava ia makokoi ma ia se fa mo sa mo e so swangi ke mi ka ko kanga e au ngafu e uma i kupel malo ai fu kanga kal malo ya me kampangi ku ma o ki ngale la o la lo pokala me al malo ya ku fa ia o kongi uma i ko fa alu ngai kupel malo ko kongi ko kampangi vale le ale ku ai au lang i ko fa ia me fu nga sama sen fa ia o le fa usi pepo o pasese ia ai se fo mai kong ya wa fo ya kulan malanga ai lesen ini la sen ia o kulinga fo nga me fa lenki nga kai fa kulinga ya kinga nga fo yo fo nga lenga ai kampangi vale ka kuri ai kala e pe o va nga le ka ke va va ngi e ka kawai ma ka ke lo e ka ngule le polo kiki ia ako isi vai mga kuwa foi o le ia se va ale le asamo o le si foi ave fu ale asamo o le si ave fu ale asamo ia ko ngu pe fo ngai kampangi vale le fiki e kusi le ka asamo le vale le kusi ia ngi fu asamo fa la ulo ko o ave fu ala le o lo foi asamo o ma fai asamo on fai sanga vale o ka mi kongula ia le lau fe kau ye le fai o se vale le ai ya ale uma nga ye le sau la lo ai ka o se le ngai pere nga fia mal fa afrika e le kau vi ia ku le fasting e ke wa o le se vi inga o le tua a o le nganga mal fia e fa fe kai lo ko manga ku ya sa mo male ko ngia kalong o angi ku pesa ye faka mo e uma kupenga e generate kongo economy as ka ko Samoa ma meet mai ia cost ma expenditure ole i kongo Samoa ai fa vangoa ia le loan ia e peia inga ia ole ala le ka Samoa le king ole asa si de sila ole asa kanga i le mele wa ye le kani ka ko Samoa ele se kala fie enga it's a good news for everyone and for every Samoa se fe ka ko ke mi ka ko vai le long wa nga ho ka ko le level le long ngare fi ka usanga le kongi ola ne ko e nga ke ka ko o nga e pressure maya e ko mu ye pe menyo le long kai pe al kan ka fo e fa langa mo kes au kuai alu le ko lu vai ba singa le kongi ola ne ko e le do ko nga pressure mal bank ke agua ke eu fale con oi de soi fu malo lo fale con el mal ma fau onga oi kunga aule alwenga ke le sa fa ele fast o ko uma le fast e eu agua kape al po kala me fa kai mo ko uma lo ko sao fa kai lo ko sao mal fa mo ko ngolong samo le la agua vango o ai la fa nga malo le la kula mai e mai o ka se fa mama avenga ki le lima se lau nga le se lau milionga le uma fa inko en taito isa mo en ngo o le va le ko kan ko se lau milionga ko baila la fa nga lo ko se milionga yo na kong i vola ia pengo fa voi e one at a time ele fa um polo que fa kasi mas kai miskasi a fa pe o que le polo que le manga alfast e ko se lau milionga fa o le alme ka un fai Samoa full stop lo nga ka kong mari ai ngis ka mai poro ke ki ile ko se la milion le koi ia me la ki funga ne kai 2 milion ko 1 milion ka 6 milion fa milion e fa le ai ko o
o kaulanga masamo awa le ka ko vai o kele fale le wa ye al malo ma fai au singaponga e le repairs ma maintenance e kere e kau fu lang o vai nga umanga so swangi ya mera nga kau ke le ku mai fu maka ko ku mga kumama ngayo ka ko kanga ka o papa au ma fio ia ku e kele lo lang ilo la ko sa ya sa mo ane ke falong ke wo o le pil yonga ia le remittance mai ia ku ia mai sa mo so se vai pongo ngilo lang fa fe kai ko ke le sa ka mau ai ngo sa mo ia fa ia me vi ngo le tua o me foi langa ka ko fu ngo fu sa mo mai ia ko ke fai kio awa ko si la fie le ia ka mau ai nga mau la ko me fa lango mo ke lo ka ko ai nga mai sa mo iwe ai o le ko sa ula pro ke kila le ka o 2 milion ale fast ia le pe o le si va nga pe o fai ke ai fo ni si selling la fo ko la wa mo po ine fa nga ava nga lima ia fa kingo ia fa ko anga mala fumang ka ko la valele o ingala le ka ke lo ni wa le nga nga file fast le la ka ko mauai le mo ko nga ba ngoki de mala ba ngofa aulo e fa yes ka ko valele ta ko mai lo la le si va nga longa lua pa le longa lua de pinga wa maka kia dan me de la ai e o foi ese ma fo ye e o ese ko fa lo loko ma se fa o ko kanga ale fa tutua ile tua sa mo watas o le fai le o le siva alele ai shareholders uma maya le kele o kangaka o lo afi fio i so se vai pa ngor ngilo langi i fa kasi makanga sa lai sa mo oka se o ki ka o se plan maka ngofie mamanga ya e mo kingo e mo valele o le ko sa e mawa o ai se si ale fie kongi kongu sanga she kongo valele pe afeka la pe du afe pe ko du afe ia pangangai la ko ki kele la como e se la afe du se la afe o mere investe ko ma o ki kawa e kau fao ke lo pe kwai de ko kanga kai overseas awo mo ko e pe mo le si va le kampangi ale ka ko sa mo booking wa ke kampangi sa mo e nge invest ka se la wa fe do se la wa fe ya awa apa u ko ngi ya kilo ka e le pe mo si va le se do ma se fa ko fala inga ma se plan o ke ma fa fo ina ai ole ka kia mo el plan ya silinga maka ngofie awai ka kawa awangi kasi se valele awa fai do valele ale dua kodu manga ia le valele mo mua fa wa ia ile kupe fa nganga e kodu se lau milion nga malo o le valele nga se lau pa sengi ale le shareholder le malo ringal malo se lau pa sengi ale si valele longa lua le la fai mo ka ngaka mo sa mo e kau fai kongi mai ko kong pi lau dima se lau kala pi lau wafe pa e fuek i share le la fai al valele ele pulenga le fatutu ele tu samutas yang fakakia mo i kanga kala kiri pe ngi se fi fakaula ko shares ia ke le mika ke sau fai no kulo le nganga e ke o se ngol valele sau New Zealand pe ke la New Zealand sa mo pe ke le Australia po America la ke ngofo ngo il va aller ole e ke share you are the shareholder I am the shareholder we are the shareholders ole va aller oka ka ki ngofo nga ka ki mi ka va ku ya o shareholder va aller o avango ye au mawa o avango ye se asa ku i kanga kalau kiri ko ngola lang ai se anga lai kiri ka mau ai ngoi se ngola lang e fa ngala ko fa ku pela ko la ko va aller pe lo mai fo e mai fa couper la ko vale e ke la ka mau ai aku mo lo ele sa mo la o se ai kire nga ma ngai akini fia fo ya wa amangu ya mai le fast
usa ngi foi su singa usa lengi ku ngossia foi sa usia o vole shareholder longa winga ora ke vale awa uma foi ia fica usanga funga le mo singa profit o mo foi dividends uma kangaka eso kanga kai mo dividends no kanga kai ke langa share funga e fai le ratio share le dividends depends on the ratio no le fa inga ke le fi lo la kiki o la kiki at least like me like investor lo mi kanga ke e peso ma o palangi ma kilo ka ke fa la fa iro la certificate wa iso ko le shareholder le o va compagnie vale la sabo everyone is looking for if you're a shareholder becoming a shareholder is a company vapia o nunga lesi level longo winga la or polo kekile ele leke awa alu fa le congress vale le ale ele si vale le fa awa services over le ka fa yalu ma vale le dual ke me kasi alu le si New Zealand alu le si South America pe alu le si Australia mai se ngol ka kele kupe correctly manga ko foi le sawa ko disi le usa ko o la lang mo ya ka ko ya ofiki ya ele maru se kiri ka ko pe ofiki ya fiki ka lo fiki ya master fiki de me ka kama maku kama nga fiki me ka ko disi ele fa ko skara ka ko pe ofiki center ya pacific ya mai le fa ko sa fo ka ko hotel mo de kilo maka anga fiki ku sa maka ko sa mo ai orele lei ole walu fa sa mo ia inga ia bavenga alu lungar ka mau ai ngai lang kudis yo ka konga la ore kero ka ko vale le lua vale le ore kero nga kudis mai sa mo anga o isi kudis ka e fio mai sa mo fa la e fa ya kula ko puking kenga ole fe kau yo food poku ya va mai sa mo awa ngal eni sine na le services nga ko al nga foi officer sangi male ma va ya fiki al kami bol kam ka ko la do va fiki o ka wan fa ka ko va asa mo ala ko ya le me foi la nga o lo que lango winga polo ke kile mai se la pasengi la fa pasengi nga o polo ke kile o ka ko voi e de sa mo ke ke polo ke kile o le nga mo sa mo e fa ingi va le sa mo o le kai mi wa ka ku la sa mo fa lang va le ai fa fe nga ku la ai o fe sidinga e fe sidi fa lang islam o fa ke ni kai mo ko nga iyo pia le ngo fa mangingo ako o le nga luenga ke le sa fa kingo ele fast le wa lu ila lo le konga le kala ma afa pe nga o pulenga nga o se pulenga sili o nga manga ya ile kaungan ka ko koyo ngi me ngale e fa ya ka u ka ko rong ko ya ka ko ya le ko menga ka o pe ya ka me kiki kulowan nga pe ho me kila la fa ya ko wala van nga ala manga va ko la skrime ala o ma onga la la me kulong e ko pu ai mai fa o kulo o ma onga wala le o le ma fai o le si ka fa pe ngana ya ka ko ka ko kilo na ko o la wa la mu mo li vai mai la emo mo li vai pe o sa o ka fi me ka ko ala como fa ka ko furu ko le ko ala fa mal mo li la mu fa pe ala la won o sa le won ele sorry ele ko ka dia ko no nga pa ala le me fa inka ko e lango me maka por green light ola ko nga ka ko long yo lo me ko nga nga fa ele fast ko kong yo long wo oila lo e ko lo puro ko ai lo puro e le fast o ko nga nga ka ko suenga ya vaida o suenga fo nga ya male mase mangaku ani foi por kala me vai fa lo ko ma fa lo ko el malo se ka ko o le foi la o mai le la uia suenga mana o ku ele ya o ku le nga
kido e le se ngi ku le o le polo kiki pa wa ku le anga e polo kiki ke wa i ke o le finka ko ngi ai o le polo kiki yo kido ke le i me e kaunga fai wa o fa long kai vai fa upu fai mai pe nga yengi o la manga nga o ma e fai va le sa mo ai de la wo do wo o mari kai mi ko wangi e ka kau no fai o le me ka kau fai it is a must e ka kau o fai e vo ya le tai no le li e ya le kai no le ku a fai nga manga o ngi fai pule fai e kai mo ko ngai fai finga unga fai finga wa inga il mele makau la le wo o mar kai mo le di fai a fa pela ku la email fast mai lo fast fai 2 milion la ko ole polo kiki foi le pengo ka o polo kikinga ia e fia o mai ka uma ia fa kase malesi la ko polo kiki la le la po o va le e mo lo ka fa le ia wa ko lo o winga la o le sia ka kom ka o pule la so pe mai al po kala mele so ko o le ka ko lo e kan fien le la papa le ku e fa yus ma ka uri la polo kiki le al fast de ka ko ye kengi ko se la milion o va le de ka un va le kasi pe do pe ko foi pe la va ke de al shareholders mo kan fa o ka ko le la yo po kala me o polo kiki ka mo fai ka mo fai ai o ye le polo kiki la le o le fai nga le wafi vai su ya e uma ka ko e su po a me le a me langa pe fai foi pe le fai o manga ko nga al pokala ai le fai ya ringi kula ya bole ko foi nga fa fe kai le nga fa malo ya lo ko lava papali lo ngi foi kanga ka fa ka va mala ko au nga ya le foi se faki o sala po se nga foi o le ka mali ila ko fa fonga e pe ang ofo ya kwal kilo o vido e poko ar kau kai ai le a koi ai i liwo lo ngava nga o se ka mo fainga vai le a fo se me o se malosi o ye se ka mo fainga ko la ko au ngai vai i aku ngai maka au pula po ya o nga o ka inga i le fa pe se nga e fia i lo pe i se nga fi fa ar ya se poko ai se ang o le poko i la lo ngi o le vale le mo le tua o lo kan fai ki diba fa kasi mai mal musmusunga mai le nganga le li e ki diba fa kasi ko i ngi fi au mo ka ko inga ia fai ngo finga fa o fi loko ka ko ngaka mai fi ai i le va nga e ka kau nga e palokai ia ai mo muli ako alo fa anga mo ko malava ka ko fi lo i ka ko poka la no mo al ngi kula malanga mo la no soifua ia ongo kiriso amen.